kaum muslimin untuk awak jadi orang takwa tu Pak Ustaz, supaya awak masuk surga Pak. Masuk surganya ndak transit. Ada nanti orang masuk surga kau transit Ustaz, ada. Nyo orang Islam, sagadlonya nyo amalkan, dosa banyak letak pebuik di nyo. Kutiko ditimbang, barek dosanya dari palo. Adi masuknya ke neraka lu Pak. Lelante angan transit di neraka. Sedang transit pindah pesawat Pak, delaynya alai bosan Pak. Apalagi sambil tabaka. Ya kan? Tabaka di neraka. Acarilah tiket ke surga itu, berusaha di setiap amal sampai ke derajat takwa. Kutiba